بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشاوان هجا سلام و رحمت و برکت و تأثیر و تبرکه به حمد خدا جای اکیدی سر اکران رهبر تیوی ابو میوان مالا و سیده من حضور و حاضره سیده خیراتن خیر خدا لبه خدا جوار زیبه انشاءالله اجمعین. تماشاوان هجا پرسیغ سر یا تلفن دبشه یکمون کارن پرسن و دبشه دویم ده پرسیغ و کردمی سر یا واسبه اون پرسن انشالله دقیقه بقدر دمامه هبه سیده برسوا وان پرسیوه بده دستیم پرسک نفسکی هیه از جوا دست بکم دبی سیده یک جبیلکا خورا به تلاقیت دسته ده yani تو برده چی بک عجب وقتی جنک بی برده یا جویا درسته اول آدو دیگه چی وقتی بی برده گلو چاتی برده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين. معلوم تفويض الطلاق شريعة هذا بيت تسليم كنا الطلاقة İnsan çava kare şbirek akrabi talaqı ter destete da tu xuberdiyat ihtiyariya nefs akar çavar ki tsani jeki dini raji kare beje xalq ji kare beje atam temkire vekre pireka teberda İza tabi alemi İslami demakta bir şbirek akrabi beje talaqı ter destete xuberde pireki xuberda bim xuberda mi ihtiyariya nefs akar devre malum ihtilafha mezheba heye. Mezhebi İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmed bin Hanbel, hatta Hazreti Ömer İbn Mes'ud, o İbn Abbas, hatta başkan ki alimidir bir talak gidiçe. Talak rac'i çeydi ben. Tabi mesele pır çeydi ben namele de pır deyim Persyan. Yani mesela talak gidiçe mirik gare poşman be. Yani rac'at bike liguri mesela İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmed, Hazreti yani Ömer ve Abdullah bin Abbas ve saire. Mezhebi İmam-ı Hanifi rahimahullah. O Hazreti Ali hatta mezhebi Hazreti Ali dve talak girçe lakin pirek dve baine. Yani pirek zeyde berdan merikin karar rac'at bike. Talak girçe lakin baine. Bir nikah ki no gara bize. Nikah karen diyor ancak bu nikah gidene pirek. Mezhebi İmam-ı Malik dve se talak için. Her se talak için indin kare paşi pera bizevceci. Yani ihtitafe millet cicanat pırsın ve mesele. O مير هني جرى بيرك بهاب كان بطلاقة الدستر شوت كي أو جرى برد قد أو جوجا بردا سيدا مساعدة بدها تلفوني من ما بقرن كلام آخرية كلام كم خيراتن. السلام عليكم. عليكم السلام. شباب بخير وخوش. بخير سلامة إن شاء الله. سيدا تحت سوريا مهنا سيدا بفرسم. بله. سوريا من عاون سيدا إنسان هيك كوج الدنيا ارتحال بمر يعني 6 سال مريه قبري دانا عذابي قبري مثلا حتى تشتغل سلمشتك حتى قيامتي سلمشتك يان عذاب خود خلاص كه سقط سنة از أبي خازم سيدا هندبم. أبويك. يا دجاج سيدا إنسان هيك كو مثلا كو حرة جاميدا اولا سنت خو کنکه دیرک مرونه اوا ثواب و خیر و شیه yani سنت ne karuni ne usa? بله اما دیرک من که جامی روتنی دا کام سیدا پرس انشالله. تمام سیدا اما هاتی خودی بین خیلی خوشی ده انشالله. جموشی کلام که خیراتن. موش. الو کلام که. السلام عليكم. عليكم السلام. سيدا يبارك وحضرتك خير به. خودش راضی به انشالله. باشن. الحمد لله وجی باشن. خودش راضی به خودی ما سيدا ده سوري نه. بله کلام که. سيدا سوري اول جنه کی هفته یک سال هفته 2 سال فرانس به از ساوی خودت کارم اسقاطا خود بدون و اسقاطا من هفته یک هفته 2 سال چقدر است کارم بدون. bu یک. و یک دیاجی ده حیوانات دا تطمیر دی چه جنتی ve خود ماشي قطمير. تطمير كوشكي أصحاب الكهف. أصحاب الكهف. تمام كامل سيدا برس إن شاء الله. تمام سيدا. أما أتي خدي بين خير وخوشي ده إن شاء الله. أهلا وسهلا. سيدا جو يكي بمره. تدي معلوش خو أنا دما داويده هناك خد بين عذابي قبل التنة
بله إذا مسلمان دو وقت عذابي قبري هي تدي معلوم قالوا دبي تشقى بدومه يعني ما هيك دم حياة قيامتي أنا عذابي قبري بلكي السطح حديثي بيغمبر يعني حتى قرآن كريم دازيل بحث عذابي قبري النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب بآيات صريحة بحث قوم فرعون ده خدا دبي سري صبي إيواري آجر سروان أرز به وقتا قيامت راوه وان سوف كنز ملكة بال أشد عذاب عذاب جهنمي ديما أف سري صبي وإيواري وعذاب ناصري وسروان ده نت جهنمي ده يا نت صوني وتحشي ده يشخو أف عذاب تند فينك الدنيا ده جنيد قبري بيواجي يتن كان آيات أواد وكذا بعث عذاب قبري إجا بيخمبري ما زمان بيخمبري ما حتى إيرو بالصدى حديث اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة حديث من فتنة المسيح الدجال بيخمبري ما دايم دعاء خدا حتى وقت الميزان مريا كري يا ربي تحفظ فيك عذاب قبري ويا ربي حفظ اختتكم عذاب قبري عذاب جهنمي بالصدى بالكي حديثنا وانا يمكن إنكار حديثي كان هم من إنكار القرآن يستكن باوان عذاب قبري تنا تبي تقولي عقلنا عقل مزايا يعطميور عقل زاد بيوات قبل يفاتكي وعستيرون عيسيرون مسألة قيامتي بشتيمرني مسألة حشري نمسلكي عقله خوي تعالى يبدا عصابي مسألة الشهيد حقي الشهيد هذا خدا دبي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون ولكن لا تشعرون تشعرون هي ولا يرزقون يعني وين فهمناكن خوي تعالى الشهيدات خنو فادخنوا جوارا يعني قبل يعني باغسي جنتي اما وين في فهمناك ناقري الا فهم فهمكم او عقل سن على ما غيبيه انسان عقل سن يعني مثلا حشري قيامتي وقبري وقيامتي وجنتي وجهنمي بعقلنا يحرك سيدي مدام كنت حتى ما شفنا زوان بقرن تمام سلام مساجد السلام كرم دوام ان شاء الله جي اسطنبول كلامكم خيراتن اسطنبول السلام عليكم. عليكم السلام. خوجا محمد ناصر iyisin. Elhamdülillah. Hoca Enver. Buyurun. İyisiniz inşallah. Allah razı olsun, buyurun. Hocam şöyle sorayım. Cennette ibadet, namaz falan var mıdır? Evet. Yok mudur? İkinci sorum onu da Kürtçe söyleyeyim. Devra Salih. Gelo heyetine. Cevap et şahit خوازی کرمانجی خوازی برسواویه Fark nake kurmancı Türkiye'de çıkarı. tamam inşallah. خارج و راضی به انشالله. اجمعین امانت خدا بین خیر خوشیده انشالله. خیر و چقدر devre Salih ona göre inşallah. کام مسیدا پس انشالله. اهلا وسهلا بین خیر خوشیده. زباطمانی کلام کنم بخیراتن. خالد السلام عليكم. عليكم السلام. سوري كي ما سي مدرسة خالد سيداي مرة ولا بله كلام كي يعني زكاة وخبير كان ربدا مدرسة باشا وبدا يتيمة باشا خالد سيداي مرة علاميت كرة قبل كام مسيدا برس ان شاء الله. تمام امانت خدا بين خير خوشيده. اهلا وسهلا. سيدنا مثلا عذاب قبري جا چخو دوام عذاب قبري انا عذاب قبري ثابته بقران ثابته ايوه مسألة يا چخو دوام كده حتى تفتزان مسألة مشهورة علمية كي انكار عذاب قبري بكل بكفر چمكي تواتر معنوي تشيبيه لكن عذاب قبري هنك انا السكرات هذا سكرات وان سلوان زوره دي عذابي وان قدا بشتي عذاب تنا بله هنك انت كفن قبري بلكي روكي درو مهكي دم صال كي عذاب من عذابي وان قدا بقولي جناهي وانا وهن كانت قبري ده حتى قيامات يجي من عذابي والناقده ده حشري ده حتى مثلا حشري ده اوكيه كي عذاب سقنتيه يمكن انسان يكون حشري ده پیغمبر عليه الصلاه والسلام به خيدان داويجه حتى دبيوان يعني انسان روتي سرسريوان دوي داجي سقنتيه هنما حفظ قسم انسان كان بني سيعر شيخ خدا زواره خد تعالى بري جوان حسكه بواره تكلم بنا خطاب بك حتى مثلا جوان ابجنجتي عبادتي خدا بك جنج يعني كر وقيس جنجتي خو جناها نكر تسليمي خدا بك خدا وانت كبني سيا عرشه خو سويكي سي جوانا تشيتك عذاب يعني حشري نابينن
ومثلا يكذبوا خديجة في حسكين قلبي وهم جام يعني الحاصل حفظ قسم كان دريس يمكن يعني هذا حسيت صحيح. لكن مثلا عذاب قبري يعني عندي هنا مثلا حشي درباس تبع عذاب وناقله خويت على وان باب جهنمي بقدر جناه وان كجناه وان قديا اهل ايمان بيغمر مدبكي بقدر تنا جنمجي ايمانه بهبه ابدي جهنم لا نامينه الا يخويت على جهنمي خلاص كبر بكبه جنتي. لكن دي عمل يمكن حياته خدا هيش عمل كي قنش نكرنا لكن ايمانه وان هي لكن تقص قدر صال وزمان كي دريج جهنمي ده حتى بيغمر مدبه yani en son insanı kuş cehennemi derti iman haya o en sonavi cehennemi derti te kara cennete khoyt ali be hara cennete bu kadari muluki dünya iştaracet bir çel gori ber çaydi var cir cennet ya nama ya rabbi di wala cin nama be hara bu kadari düm muluki dünya mi cidata masabi en ek yani milketavi hindike cennete da خويت عاد بقدر دم ملوك السلطان الدنيا يجيري ديكي يعني في انسان كان جنة عندي هذه خلاص ايجاد عذاب قبري جرام بدكي مال نكره بيجا هناك مثلا شي غيبانه سيدي بيقولوا جناه انسان وغيبيه عايده جناهيه وخدا بيرسان الا مدكي مال نكره تعيين بك لكن يكي انكار عذاب قبري بك حتى انكي عالم دم بك كافر çünkü bir sada hadisi inkar etkiyor o ayeti Kur'an'ı inkar مثلا سيدي بدأ بتلفوني ما هنا جبين قولي كلامكم بخيراتن السلام عليكم. عليكم السلام. سيدا سوريك مهو من جواب برسيا. بله كلامك. سيدا ما مثلا شير و يعني قدري ذكرن كي ميلا ديكشير دفيجن نايف عميتام. أنا إنسان كي بيرك كي درجوش كي بميجين جرا چند سالي و حياة إتياجا وي بشير هذا. وجرا چند جرا بميجين دياس ميجينش كي. شيردانا قده. أري. هذا بدياوي يعني شو هذا بدياوي؟ مثلا bir pirek gedek demejini ya. Çencar şir bide bedyavi. Çencar şir bide desmiya ujiye naş ki bedyavi o yaş hatta çenda mesela 1 yaş 2 yaş ya da 3 yaşa kadar. Tamam. Mesela atfahmi. Tamam. وكذا برسيمه خدا راحتي بده. اهلا وسهلا بنت خير وخشيده. جباطماني كلامكم بخيراتن. السلام عليكم قربان. علينا عليكم السلام. سلام سيدنا ربي دمدستوي. خدا جوار سيدة السلامات كنت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بله كلامك. لا اب انسانك كيجي وان بدلي خضرة بين وهنكي بابي وهنا بالصوفي تيجي خد كوشين. ايه. وجا دعوة كلام لكن افان بسلماني كنت كمان ناوا وان شبونا خدي. بله. اجت بحق وان انسان ادخل سيدا هنك عشقنا ما بك بقي هنكي انسان اللي سيد كنت بقي بودي وان انسان بشكته. كان سيدا برسي ان شاء الله. تمام. اهلا وسهلا بدخيل وخشيده ان شاء الله. بله. سيدا قو هفته دو سالیه باسا پیرک کر کو پیرامنه کو دیامنه قالوا کار اسقاط خوانا بده. Ara iskat yani şiki mazını iskat eder. İskat kefarete sondaya o rojiye. İnsan ki son xorba sat sondi xorba kefarete sat sonda bide. Ya kola ki azat kes koletin. Ya her ber son ki ve deh fakira yani serisbi evare xorim de xorna hışk. Ya ji ev deh her son ki deh fakira bir cilb ke. Yani atlı iç kişi ya gomle kibri ya gore kişi bide ki demek kafar sondi. Evya gelet şu insan hayata Xuda bide. İşte ana insanı me parane sual diken be emt hayata Xuda karın isqata isqat şu geldi hayatı da be. İşte mesela kirna adet ana mesela ki isqatı melik 8 سال ya 8 سال kefarete lemejavit. Yek lemejkiliğine çev lemejxuji sünnet şikriya. Roji usa iş usa. Yani mesela kefarete lemejit ne İslam'da. كفارتي روجي اوجي روجي وكذا نخواش به نخواش كذبه ودبي نخوشنا مربه اوجي كفارتي روجي تنا اجا سيرالغو مري شقا بدم عجبا انا داي ابيا صدقه يجي من لا كفارتي خوي كفارت مثلا وتقول اسقاط مثلا صد صندا خوريا بكفارتي صد روجي روجي مثلا شهر روجي بقزهبن وكاربه بقرا نكر تبا ونكار بقرا اوي مثلا
دمه روجي سي مه مثلا كان بين 10 صلاه روجي نقرت أو 10 مه كفارة 10 ما أو حساب كو حتى نقولي مذهب الإمام حنيفي هر مثلا فديكي قاندي فطر كي مذهب الإمام الشافعي عندك تري يعني 10 كذا 15 كذا يجي بده الجورا إيرو يعني حسابية ايش خالك سيدا شو حسابية ايش خالك يعني أوي بك يعني مثلا نقولي مثلا إنسان كي فقير سر اسمه عبارة تير بك tabi iru 10-15 kadar 20 kadar ya tecrübe ya nabe. Yemek ki en basit yani. Jiberi bir hava yeki bu koza baraj bini mesuliyet ederi çıkaz eder la Kur'an Kur'an Kerim dadbe ve en tatavva ve hayrun lekum. Ve en çıkaz eder hayır tecvara. O iru civ ya ekser medresene. Ve medrese fakir ilmi koyunun zengin binci luançe. Fıtır, zekat, fidye tab luançe bidir medresani. سيدا ذهب تلفوني موانجي بقرن كلامك ديار بكر كلامكم بخيراتن الساعة باشا الحمد لله موج باشن سلام بخدش تعزيز كلامك الآن مقوى داش مانية ذكر مقوى جابت بدمك تنادي ولا بي بدأت بذكر إسابة شعبي خنا من بي ولا بدأت بس ولا بدأت كتير وايد ولا كتير أودي ولا كتير إسابة شعبي خنا بكوي ولا نوري صوم دخانة ولا شايو خنا دي صوم دخانة أسون دخانة كم سيدا برسي إجارة وي بريج رافوش بيجبر بزه هندا بوه بزه مناكب حقي عرضي خوش استيدن حقي شاندي خواه حقي زيانه خواه مثلا بزه مناكب تاني حقي دخل استيم منا كم سيدا برسي إن شاء الله أم سيدا برسي إن شاء الله أما هذه خدي بين خير وخشيدة إن شاء الله زميردين كلامكم بخيراتن السلام عليكم عليكم السلام صوري كما بله كلامك كتيكا كهاية خوازي بشغل بدي أو درولو بتكي تاكسيلا إجم قوم بشغل باشا نباشا غير صميشك تكستيلا إيد خابتنجش بيلكن تبلي هبل تقري هبل تكستيل احتياجهم بره يا نا إيه والله نا كم سيدا برسن إن شاء الله يا كتيكي هاي ما كتيكي كم سيدا برسن أما هذه خدي بين خير وخشيدة إن شاء الله سيدا قو قطمير في هالجنة أنا كوش كي أصحاب الكيف قطمير في هالجنة حديثة بيغمبرة موجود يعني حيوان في هالجنة حيوان دني جو هالجنة الروايات كي حديث ده دبي بسيكشون جنة خد على تبا يخت كي إمحات كي تنكي الروايات هاي خد على جيكي أيري جوانا شيت كي دويدر ياسم يشتغل يعني دبكو يخشي نبن يعني سيدا قو جنة ده عبادة هي أنا الجنة ده عبادتنا يعني عبادة لما يزوجك بلاتنا لكن سلام هي سلام عليكم وعليكم السلام حتى خدا الإنسان سلامتك وإنسان اللي هب سلامتك عبادته يعني شكر خدا حمد خدا عبادته روجي لما فلان تنا دورة صالح خيرا وشواي أنا دورة صالح ببرا نجايس ببرا قرآن ناي خوندن آلمان کی فتوا دادن به مروجه هر بر مزاری میکنه یا وره مالم بخوینه حقیق وره مالی و اجرایی بده که یا هر بر مزار بخوینه چونکی قرآن لکبی خوندن لوده رحمت دباره بویا یقصه قرآنی کریم به پرا نای خوندن هنکی ورداوی دا او کرنه yani علمای İslam Peygamber'e sana göre ashabiyana göre van alay mezhebe tişkine göre lakin sünnete mer devre sali yani harro Kur'an'ı bkhine ashabiye Peygamber ne kadar cüzük gibi cüzü indi garbe cüzü ki inki dü cüzü hatta ashabiyet hafta ki da xatın ki dukhandım Peygamber'e خداش hafta ki kimtir izinle da onu per acele bikin İşte tabi en hindik merv garbe roje cüzü ki bkhine o düğde jüverde merv duayı peygamber hel mervan dua bke en qanç ewe ashabi peygamber Kur'an'ı dukhan düğde yani duayı peygamber hene tabi Kur'an-ı Kerim'de de kitabı dualara mevcudu İmam-ı Nevi rahma Xuda lebe yani el eskaravi da bütün dua hene o merv şa her dua bke çünkü dua Xuda Kur'an-ı Kerim'de be ud'uni estecib lekum dua bke dua kabul bke yani zbervi hay Kur'an'ı be Kur'an peygamberi medbe her insan ki harf ki Kur'an khoyne se sevabca
حاصل 10 صواب جا حاصل بيك حرف كي إيه مثلا كو جزو كي بخوينا بحزارة حرف هر يكي 10 خير أو بحد وبقياس جبرويا وي علماء إسلام بين دو فرصادا أنت تشتي بخير يبقى بخير خلنا قرآن مساعدة سيدا بدها بتلفوني معنا ما بقدر باطمانة كلامكم بخيراتن. السلام عليكم سيدا. عليكم السلام. سيدا جبوي في بروفيسيون يزغرابهم من سيدا تشك بسيب أنا هنا جيدة دي جنومير هردو جو معمولا. دبيجين والله جنك كاري بري خبدي خزوري خو وانا كا وكرغن كاري بدي عجبوي بابينا كيا دبي والله جنك كاري بدي سوريا جي انا سيدا يا دي شي هنا جي معمول هنا بري بروموسيون خو دنا بابي خو جبوي جوج براي خو بتشوك بخنا زير يا دا بخنا جبوي مهراب براي خو بتشوك بخنا زير ذا سيدا تحققنا اذا جبنا بالجيزه كامل سيدا برسي ان شاء الله. تمام خذ جوراز. اهلا وسهلا من خير خوشي ده. والفارحه كلامكم بخيراتن. السلام عليكم. عليكم السلام. دبر سيبنا وسيدا. كلامك بقول برسامنا عولي مثلا بلا صارت دي القامات يدرين ميش ذاك ما يكفى ياي. اري. وهذا دياج خالما من فرز مالي بي زي مرحسن ذاك دبي فري متناي دبي ماكلين دبي فري متناي وبر اخلاقي نخوة شباب برزق مثلا دعاء تناي مثلا مش لك يا مشير بكر فاتش تناي بيا. شو تخوا هذا ما؟ يا هما كده دو تشكي تو احتاجا ما جي تناي. اري. واما ماكليجي ورحبنا شكر هو ما جي دبي وهما دبي جي تكاركي ناق عمل بشي سبين صار ودبي تكاركي ناق وهما وترورشتي وهما ومو الحاسب بكي. يا ما تخوا شيء بيت تجيكاري فيك جي بيت. سردا بسوي جاي بسكي. بحال كان مذكر شو يوم يا مثلا حماري مذكر حال كان مذكر. اري. ودي ما بلا فريم هذا ودبي بلا حرام يجي ما بلا فريم هذا. ما تشوفكش بلا في ساعه شون ده. واحتياجا ويجي تناي وبرحسن لك كنا ما استنيش فرد سنين ومثلا او حدود سنيه. كامل سيدا برسي ان شاء الله. على سيدا بلا دعاء كذا بس والله بلا تما شافاش دعاءك سيدا ايش دعاءك قش دعاءك. اي والله برمر حزتك خوجا قربان خذي عليك خذي تفاوق وشي بك ما خذي به بين خير وخشيده اهلا وسهلا. اهلا. سيدا قول زكاة مرا قالوا بدا مدرسة يا يتيمة بدا فقية يا يتيمة شوية. ولا طبيعي أنا كيبر محتاج به حقيقية لكن إلو مدرسة يعني خدمة خبرة علمي gerçekten مدرسة كجبوك مرزامة سيدالري وان عالمي وان خدمة كاري إسلامي يتشترميش كي جوي بخيرتر تشكيل. سيدا قول يك ام بين شير بدا قدكي. چند جارا بده دیاوی یعنی دست می‌جایی جناشکی و دیا اگر عمری چه به. يعني أنا المذهب إمام الشافعي ده إمام أحمد بن حنبل ده حتى بتوين جمهوري علماء بالصبي جرد دصال ينقد يعني بني دصال يدا. مذهب إمام حنيفي ده دصال ونيف بجد بني دصال ونيف هذا به بيركي كشير بده أو الصبي ده قريب بيركي نكاح وان حرامه. تمام. مذهب جمهوري ده أكثر علماء الإسلام ده جار كيجي. بيرك شير بده الصبي أو الصبي ده قريب ده قيزاوي. مذهب إمام الشافعي إمام أحمد بن حنبل ده بين جاره. حتى يوسف قرداوي مذهب إمام الشافعي ده daha الصحة. çünkü 10 car bir خود على daha yani anya 5 carız. Bireki 5 cara. Şir bir de sabi ki indi goş. İşte bir sabi şiri pireki çirbe. Perçek iz bedena ve pireki evd be biz bedena bir sabi jberwi sabiye evladı iz bedena ve çavar seri haramın ev sabiye şir daye pirek ev jira haramı. Böyle. Sedago küçük bir dile خود درافه. Yani. و دایی تدی مجبور ملت که ناوینا وان یا باوی دی به شرفا مسپری حقیقت شرف و قلن aslında. دی بگلو بیت شوایه. Anatsani qiz ve rabandın şeriatı da haram. Bele. Genç her qiza halkı bir desteği ve bey bavi ve birabine ve haram. Lakin tabi peygamber medbi yeki kat qiza ve khast ve ahlaki ve diyaneti begemkir qizi bedri ve nedne fitne çive. Per hener çin qiza car ki do sil
تخوزن نادنو إجاب قيزك جيب دليوه هبذا رابينه أو فتنة شيبو يعني پر إنسان هنا قيزة وان كتشو سوقاق إنسان أو يكي ببينو دليوه مكبه هب إجاب بعض بيه النادم قيزك صوت الناس لك رقو بدوكه وبرابه سنواني إنوارستاد خوين هواني مثلا تكستيل أو نظام ماركت هذا الشغل نه باب ناز کنه دی ناز. یا پرسنت چاوسته. او پر حرامه. حتی هنگی کتابی فقیه. یا باید کبن آری و باله وان چیه؟ یعنی اید کبن آری کج مجبوری به صلح دکن کج مجبوری او بکیف آخو او نکن یعنی جوانه حرامی تنه چمکی اوی جبنه فتنه کی مصدر چه بیه بکوشن جو مجبوری هنگی پره جو دستین دنیا یعنی حرامه لکن گره اوجی بیجن هر کس مثلا به حتی کتاب شریعت دبن او انسانی که قلنی قیزا خود خو خوینا حیدا و بخو بلکه جوی پری چید. بله. اجبروی هوای یعنی مثلا حرام جی انسان ناب مال. نه شرف همش کیه. شرف خودش کنده. قیزا دل سوقا قد. جادا. لهرانزان تکستیل و هرانزان مارکت بسخلا شخوی بدون کاک. سیدم دفت تماشا من هم سعده و هبه. جشر داخل کنم که بخیراتن. السلام عليكم. عليكم السلام. خوجا دوستوری مابون خوجا پرسیبانا. بله. براکی من ها بری ما بحثا پروفسیونی که ویجا او جامعه کی و مثلا او پروفسیون مستندیا و تدی وقت موت چه تعزیه او قولك شکر بخورد بالمدايه بشکر چه تعزیه چه مدا قولك شکر مثلا بموت تعزیه کا چاویا بیاک. ابو یک. ويا دواجي سيدا سرفي إسرافي مثلا إنسان جي مثلا خوارن تخون طبقة خو نيفيتين أو خوارن نيفيت شي تشوبي أشترى بيجم ناني خطابين تشوبي يعني قالك إسراف تكنت خوازن تحقق في إسرافي دجي زمرتي مركا تشد بيجي من الخير وشيدا شباب من أخوش. أهلا وسهلا من خير وخشيدة. ديار بكر كلامكم بخيراتن. السلام عليكم. عليكم السلام. سوالك كم سؤالك مثلا بله كلامك. جامعة كيدري هيك زيرمن قاتلين باقدن يعني بقوة كذا. بله. إذا دري بانقات مرات ديجا كي ولا وزير يخد حول ميشي بلا بكا دولة فيها خاصة اگر كنت زير دا زرار شيء بكار شيء بلا دولة فيها قارشنا مش كي أبي هاني تتواهيتنا. كان مسيدا برس إن شاء الله. اما هذه خدي بين خير خوشيده ان شاء الله. سيدا جو الشوانم و از حيوان خوشيدين من شغله دي بقى بزي خلقيه. اجا تين بيت بزي تكتبي اراضي بزياني و حاصل دوي صون دخم دروا دخن ستيه من و بريوي زياني جمد سيدي بيقول بيت شوي. أنا كنا بينك بازي كفاز يعني خلقي أو تابي بكشي بازيه. قال نيل أسرار خلقي ووقت كنا كوخلق بينا بيتكر يو. شيء بس تيجي وانا حرام. ظلمة حقسية وظلمة. يعني إنسان كي تشفانية ك. يعني شوي يك نبينا كاي صوم خسيدا. نا نبينا بدي تنصون تقولن تكريه يا قال الشادي ويا يجيب شعبي خديت به. أبي حرام ظلم كاني. بله. سيدا جو كاتشك بزودة احتياجه يشتونه قالوا التكستيل ده بشغل شوي. أنا بني قواني جمعين كي بعصير كاتشكي إيكو كاتشكي بسنة تكستيلا ودناف جنجا دابه. إيكو كاتشكا خبسينا ماركتا بسخلا وناف جنجا دابه. و جي اواكو يعني ناف ميران فلاندا والله هين أو كاتشك بساخلا ميجوي كو بفلته يعني نعمت يجبروي هو أو إنسان پاسیه دبی ولی که چکام خرابی کردن زمان چکریز نامساق تمیز کن. تن نامساق خابیت تهلوکی. یعنی ایرو دبی عصیره امزانه ام چه زمانی دانه. یعنی کچکو هر چشید جلی تانگل خود کنو سنگی وان وکری و سری وان وکری و ناو گنجا دا انسان ملکت بجی و روکی خرابه. یعنی توصیه انسان که ancak tekstil tevkiz kibin. Ya da markette da genç tüne bin civi ayrı bin belki fetva. Yoksa mecburine fetva tüne yok. O yani mer birek peygamberi mede ma teraktu ba'di fitneten. Adarra ala rical minen nisa. Dedu xda fitne ki fitne birek master mecmeri ümmete ahira neşti. İro ev topluma dünyada xarabiye jriye mali haram da jri birek da. Peygamberi me 1400 sal beri ve tavsiye kiriye. حيث خوش الدنيا بحرامي بكن أو في بيركا بكن أول فتنة بنو إسرائيل بيركا بيا
ایجار پیره کی رو ام جعبه خود بینن خب من كان ماشي سيداش بروان اريا مساعدة سيدا ودعب تلفوني مهنة ديار بكر كلامكم بخيراتن السلام عليكم سيدان. عليكم السلام سيدان سوريكي سوال كان. بله سيدان مگو جده مش قاتلان بانقاسی خانی کیش خور گرتنه قاتلان بانقاسی. بله خانی گرتنه جا دینی هی یا مگو برای پروموسیون مرا بده وی دینی وی سواوی بانک دینی وی کی بده دبن نابعجی. كان مسيدا برسي ان شاء الله هذا خودش وارد. اهلا وسهلا شرنا خيب كلامكم بخيراتن السلام عليكم. عليكم السلام شباب بخير ان شاء خدي الله. جو راضي به سلام السيدات دستي ماشكين. خدي جو راضي به عليكم السلام. سيدا برسلامه جبو مثلا نمجا صبحي ام توی جامعه افرادكي فرضت که فرضا ركعات اول مبظنم و بگه يعني الركعات دوی متكاره سنتا نمجا صبحي بكيو نيكا بگه امامي مو فرض بكيو تشي وفرز تكرن تبيزيش خو بگيجمي سنتي خو بكي داوي تابع امام فينوسا بله كان مسيدا برسي ان شاء الله ولا خودش راضي اهلا وسهلا من خير وخوشي عليكم السلام سيدا جو بروموسيون ام بيجن ده باوي خو باوي ويجي جبريوت كزير مير وأحسن چشیدی ریناد بینی جو پروموسیون دوان داره خرج کن قالوا دبي چوایه انا بروموسيون قرأتها من صفرات دجاله صفرات دجاله يعني عندي خلقي والله نقوي مبر ازن بافي خو نظام بدم قري خو نظام از بدم ديني جيراني دين بانقا ديني جيراني نظام vergi insan پروموسیون بني رفايم چقدر بهم صد جاري قلت انسان ده منفعت خودن کار قرآن میشه که فائزه و حق فائزه شافی وی داویش پرسی گوش بو خانه دینی خانه بدم دینی چه به نکاره بده جد حق منفعت خودن نکاره بده برای پیغمبر مدوی یه گوشی بکریه دست بکریه ما بقدر سوری پروموسیون گوام خم شکر من تعزیه او جنازه ولا پیگونه کار جی تعزیه وش خو تعزیه شکر و نان داین تعزیه خو نجایزه تعزیه آن زمان پیغمبر مد تعزیه اب تعزیه ابی و چادر و فلان نبونه وانا بیدعنه پیغمبر ما علیه السلام تعزیه دای میرک هن سر مزار جا بیجن سر تصاحب خود رحمه خود میلیت اب که اب تعزیه قدیه یا میرک اول مال خبل کان خبل هن تسلی برنی ایجا آنای مجبوری تبی تعزیه ابیا چه کنه هایده اینکی طرف قنجیجه لكن اوه ایجا yemek و روی دو وقت سه وقت yemek بده میرک پر زنگینه والله این شکایت اقسام کرد به 40 میلیارم چه 5 میلیارم چه شکایت کرد والله این او yemek تعزیه حرامه ایجا شکر را ببکه و بکه میرانیا خو حرامه بله يعني حرامه ديني بانك ده بقرا ديني بانك ايش تبد منفعه خدان كاربك برامسيون فايزه بني پیغمبر مد بده بابي خو ديا خو بابو ديو لناس بده كره خو قيزاق لناس بري فقير بكارب ده براي خو فقير يعني فقير من اي زكاه چوي وك زكاته زكاه الكيرچه برامسيون لويرچه بني علماء اسلامي بحسب جلالات بانك فايستين دبي انسان د منفعه خدا ذره قدر نكرب مشكله يعني حقي فقير وفقراء كارا بي كوبريا تشيكا كارا بي ريا تشيكا بدا مدرسة جامي جنابن كارا بدا مدرسة بدا فقير وفقراء وفقير الويدش يعني ابراماسيون جوك باري انا من دولتي زيادة كبيرة عندي بيا والله انسان زنجين تري زنجين سيدا ولاد كريم كاناوي هيو باش ناس خلاص بدمي دبن نابه تس خدا ناطرسي مالنا والله مالنا صدي نوت برامسيوني خد خلنا فتوى بني دولتي داره والله فتواتنا بيلينتنا حرام ادخل پیغمبر مدوی یک درهم کی فایز بخو او 36 جار زنایب که زي ما حافظك خدا بترسن يو مساعدة سيدة دعم تلفوني معنا سيدة وهذا برسي بروموسيون قش خديا إيكو بدا جيراني إيكو بدا خاني إيكو بدا شيء منفعة خلا كده قلنا مشتكى قال كراوتي تنبه جميردين كلامكم بخيراتن السلام عليكم عليكم السلام سلام الشاون باشن الحمد لله خدي جو رازق باشن لا وسيدات خدي جو رازق ان شاء الله اذا سؤالك مهم بله كلامك معلمه ويا غسل سنة هنا بله وقتي بغسل سنة يك بقري
به غسلا سنت یک میجا فرض کاری بکی. ها بغسلا سنت لمجا فرض بکه میجا فرض کاری بکی. کام سیدا پس انشالله. تمام ان شاء الله. اما هذا خدای بین خیر خوشیده انشالله. جعان تبي كلامكم خيراتن. Selam aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocam bir sorumuz olacaktı da. Buyurun, buyurun. Hocam Kurban Bayramı'nda eşime kurban kesebilir miyim? Yani ilk defa. Onun adına değil mi? Efendim? Onun adına keseceksin. Evet, onun adı yani birlikte ilk defa kesebilir yani. Tamam. Ne yapmam gerekiyor? Soralım Seda inşallah. Tamam oldu, Allah'a emanet olun. Ecmaîn Allah'a emanet. Seda go emin azan te خوندن دقیقه اجدت المجدكم. شوي. جایزه. قاربك. قاربك. Yani azan vakti de vakti de beyxandın. Vakti de. Yani ana her limeş ki 5 vakit limeş vakti yum beline. Azan beyxandi de limeca sıbı da mezhebi İmam Hanifin ki ihtilaf kirne. Vakti de vakta sıbı da bir imsa kira azan beyxandi ki limeş ki tek kesin galiba limeca bir nasayı. Limeş sayı lakin peygamberi medbi kadar birinci ayetik merif kayne. Hey limeca sıbı ki tabi evcik sünnet atkir hatta سنة تابكنش خب بينجي عادي. سيدا بو از امکلیم معاشه مش نرماله. یا پیدا کامش برن گیا پر دنیای خوازه پراد خوازه یک گبرا سیدا دعا بکه آدا گو یعنی حضور من اشتیه. أنا بخبر ما يعني بان علماء يسأل اللهم إني أعوذ بك من شر النساء من فتن النساء من بلاء النساء. يا ربي صحيح زاقبتكم شر بيركاز فتنة بيركاز بلاء بيركا. بخبر ما ده بيركي بي ميري خشمال دري هر حتى ولا ملكة لعنتي تخين. بيركي ميري دعوتي بعد يرتاخب كنا يرتاخبي حتى سبق ملكة لعنتي تخين. يعني بيرك يحتاج بيرك بنصيحة هي بيغمر مدوي فاستوصوا بالنساء الخير. ون يعني خير وصية البيرك يمكن نصيحة له يمكن. إذا يروح هنكي مير هن البيرك الظلمات كن دشن دو فاسق وفاحشات جارن هنكي بيرك بر مقدور دبن وهنكي بيرك جهنة خدای ناترسن ظلم الظلامات ظلم الظلامات كي ظلم بقى حرام مثلا اري ظلم حرام خداد به ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا من النار من ادنى ميل قلبي خذ بال ظالما ونادن يقسم يجيب كم هاجري سيدا اسراف چا سيدا كان بحث اسراف يجي انا اسراف خداد قران الكريم داد به ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ون اسراف لكن اي اسرافجي براي الشيطان برای خدا ده تا آیت تحقی تو گناه کی دا بیتشتینه گوته یعنی که انسان برای شیطان همه تحقی اسراف ده ایک اسراف بکو ده جلادات خورنو با خورنات سه دنی ده ها قلت خاطینا سالی که ولی بانا می باز جنگی نمیستن او ابزار تبذیر اسراف و مبذرجی خدا ده برای شیطان ده آیت کی ده ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين اسراف نکن خدا جم مسرفه حزناك يكي خدا جي حزناك يمرب وصف كده سيدا بخصوصي اسرافا خوارنه برچيد به نان چيد به يعني انا تديب اوقا بهاي شيء ملد شكادي ملد تهري يعني تشوب تجنان تجي يمك والله غوس ملد دابيجه تشوبي يعني داطليا وبقلاوه دابيجن تشوبا يعني تبجري اسراف ده او انا شي مثلا ماركه تنيري وقول له كرموريا من جي دبا ووقت نيجي شكاتا بهاي تكن اب بهاي اب سقندي تبج اسراف اسراف نايكرن بني زماني استاذ بدي زمان رحمه خدا لي به دبي سر اقتصادي خبر ده دبي اد ما رمضان ده مسافر كي مجي هبيه منو يبتري ما كيلو كي هنجف اداره كي مهكي رمضان مسافر يجي بسيكي بيه ابني اقتصاد مهكي د شخصا كيلو كي هنجف واندر خستيه زبستاني يعني در خستيه در رمضان قرار يعني پیغمبر ما علیه السلام وقتی وفات که دوی چند کلم آرد ترکی دا بیا دالقان دی بیا مالوی دا او بیا تشکی تنه بیا حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها دوی ما چقاسی در خصوص دخول ملیک گیم ندبو روکی ما چو المسکر گاه چند کلمه بسیک ما المسکر ما دی قدیم yani وقتی مرد اسراف نکه خدایش برکتت که مالی مر لکن وقتی یکی اسراف که قیمت نعمت خدا نظام به
خدا جو نعمته خزي بستينه نعمته خدا بابي تشوبا هرن جل هنا والله إن جان توربات نرد جلن جل يبيني تول أبيتي تشوبي إيه خد على الدنيا لا تعبي در نخش الآخرة ده حقيقة فقيرة جيبهم تري إنسان فقير ملت فقيرة تنيري جو بينس قرشة راح يوديتها وتراد بما صار جلا بكريم صار فياتا بها وهرب بابي تشوبي مساعدة سيدة بدأ بتلفوني معنا سيدة ديار بكر كلامكم بخيراتن. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Benim bir sorum olacak mı Seydan? Buyurun. Bu orta gelirler için konut projesi çıktı. Hani bir kar payı atılıyor. Acaba hani ihtiyacı olanlar için herhangi bir şey var mı? Sistemi nasıldır? Evet. Bir onu açıklayabilir miyiz? Yok sistemi nasıl bunun? Yani sen ev buluyorsun herhangi bir belediye tutarda. Onlar da gelip sana ev alıyorlar ve taksitle. Hani her ay yani her sene bir kar oranı var onun. Tamam. Sana o evi fiyatı belli midir? Yani Güneydoğu için 2000 lira ile. Yok ben demiyorum hani. Normal bellidir değil mi fiyatı? Evet fiyatı belli. Diyor işte 1000 lira sana ev verdim 2000 liraya bu kadar taksitle öde. Ya örnek 800 bin liralık ev buldun 4000 lira veriyorsun. Veriyorsun ama o yıllara bölüyor sana fazla veriyor. Evet. Tamam soralım Seyda inşallah. Tamam sağ olun iyi akşamlar. Allah'a emanet. Ağrı'yı kelamkım khairatın. Alo selam aleyküm Seyda. Aleykümselam. Seyda Hocera Suriye me bu. Bele. Naha televizyonu da vesir dikin. Bele. Seyda bu nani taziye haram है yalnız güvenlik benden kışma. Çava? Kada gede per dur engi telefonu neske. Bele. Seyda cemme ağri Seyda gavdin televizyonda bu nani taziye haram है. Are. Yalnız cemme de rojanani taziye de roja siyasi evi dehne istiye khwayi taziye de ilam teji ve mesafe مولودك في أول جايزة جايزينه. ما فهم نكر. شو درو ونانز نواري. نها جمع في رجاني تاسية dedim. Tamam. Yani Çin'i dedim. أري. رواس تياجي dedim إلا ملت جمع dedim إلا مخوي تاسية أبي مولودك بده. جايزة جايزينه. بده راساجي خودي تعزيز مولود dedin نوسا. راس سیاسی دخنه سیویت بیاد مسافه هنیجی مولود دلار اخذ اول جایزه جایز مینه. كامل سيدا برسي ان شاء الله. خدي جوار. اماتي خدي بين خير وخشيده ان شاء الله. أريه مولود زيدا بي سيدا مولود كان سفان صاير داويد شركته وشي. راسه مولود دن. سيدا جوزيري خو دبان باقي قاتل ما دايه. دبي جمل قوتيه بك بري ترك. دولت قوتيه راب كفراب تشبز نايم قيمتي بريت زيرت هارن دبي شوايه أنا دولة تبي قانون كي أوادر موضوعات جوانجلي وتشوت زبوك ملات فريق هناك دولار تبي دولار بر بهاد به دولة ملات تبزرار بله إذا دولة يجو فريق هناك دولار بكن بانقة هي بانقة جري قاتل ما بين بانقة فايزتي حرامة بله كبك بانقة قاتل ما ومثلا دولار بهابو أو فرق دولار الدولة ده أبيا عالم فتوى ده يعني çünkü üçüncü şahsa devlet أبيان بخب ده يا بانقة بده حرامة لكن دولة بده بينك دولار أبيا حلاله يعني ابن عابدين مثلا إمام حنيفي صاد كي مازنه دبي إنسان كلا بلا فلان مربيا تجارة بك تشسرار كلا أزي بدم زرار بك جرا بده دبي دولة دبي بري خب بانقة قاتلهم زير نكا زير كزير تقف يده يزيده وأزوي فرقي بدم أبيا جائز يعني. بله. سيدا جو أتم جامعة وفرس تكرن. ولا دبي خد ركعت سنة ده بكم زي بيجي ركعتات دي عالميجي. دبي شوي قالوا. نه باشناك. يعني السنة أواك هم نية تبي إمام وين؟ خير جماعتي. المجاب جماعات شقصا بجماعة بإمام ربك خيرا فرا ووقت وان سنة خب بشتي الميجيبك. پیغمبر ما حتی جاری که پشتی عصر درک على سنت کریه. پشتی عصری مکروه. يعني بيرجي پیغمبر برسالته چه سنت بتاكر؟ قولا بشتي المجال نيفرو نظام فلان قوم هاتن بان مسخول كم درك عادي بشتي المجال نيفرو نكربو أبيا وهر درك عادي زاندكم. تابي هنكي عالم ده وخاصة پیغمبر بشتي عصر مكروه. سنته وجرى مربناك لكن
yani vakta kut hadi ilmeca sıbet hadi ilmeca cemaate tekirin hemen tabi iman ve sünnete ko pisti evkiş garip pisti ilmeca farz. Hatta mesela hadis sünnete vakta kut tavda kadar beşin ki bilim bu hayvan sünnete ko ilmeca sıbet kâne ve hayır bir saçlara var. Sidago sünnet yani gusla sünnet. Ben bir acem dandını ahine kırını yani. Cenaze hat hoşuş bir gusli. Bir şuşna bir gusli karel meşbki. Kunyata dezmeci bine karel meşbki. Niyeta gusli sünnet ani be. İlmeca gusli yaslan bile dezmeci nani be mezimyan şafilat ve nabe. Niyeta dezmeci gene. Gelen niyeta dezmeci bine. Hatta mesela İmam Ahmed bin Hanbali be gelen niyeta dezmeci bine kun. Neyine ya vacib daji. دبي المجنبة لكن مزاي إمام الشافعي دبي كو يا واجب خد دزمج بني قصتي ده هي كاران الميج يعني شاي مثلا بنيات أخو هينك تكم ونيتاوي قصتي بينه مشان كار بيلميج بين كار بيلميج كار نيتا يعني تشكيك بي فرض بيكر مثلا زمياتم طرافها بيتلايتكم أبو نيتي كار الميج بك أزمياتم قرآن يردم دستيخون طيب القرآن بيدزمج أما قرآن دخينم Kur'an txoyinme ev çinava. Çünkü Kur'an xwandir. Dezmêja were ne usasida. Ezbere sünnete. Bir dezmêj kare bxeyne aniyet az. Tabi dezmêj be sünnete ezmiyetim yani Kur'an'ı ezbere txoyine abu niyetin karlimiş. Yani. Size dedi ki ben bu sene ilk sefer kurban keseceğim. Hani ev adına, aile adına. Eşim adına kesebilir miyim? Şimdi kurban kesmek yani İmam-ı Şafii'ye göre, cumhure göre sünnettir. Evet. Sünnet çok müekked bir sünnettir. Ama her sene insan yani evde bir şahıs adi üzerine kesilse bu sünnet-i kifayetir, caizdir. İmam-ı Hanifi'ye göre vaciptir. Ama İmam-ı Hanifi'ye göre de evde bir şahsın adına bir kurban kesilse vücub yerine getirir. İnsan kendine adi, ya hanımına adi, ya oğluna adi, kızına adi kesebilir, bir şey olmaz. Dedi ki devlet orta gelirler için şu anda ev yapıyor. Evet. Diyelim bir evin piyasa fiyatı şu anda 1 trilyonsa devlet o evi alıyor kredi sana yani ev sahibine veriyor ve onu sana 4, 5, 10 kaç yıl artık o yıllara bölerek para üstüne bırakarak şey ediyor. Sana o evi veriyor diyor. Evet. Bu caiz mi değil mi? Şimdi bak mesela devlet diyelim bir ev bir şahsa veriyor. Evet. Bir ev mesela diyor 15 sene, 20 sene taksitle sen bu evin taksitleri vereceksin. Şimdi bu caizdir. Yani borçla şahıs olsun, devlet olsun, şirketler olsun, banka bir insana olsun. Banka olsun. Mesela bir adam bir araba veriyor, bir arazi veriyor, bir ev veriyor. Mesela borçla olduğu için tabii yüksek bir fiyatla veriyor. O da kabul ederse bu caizdir. Yıllara bile dağıtıyorsun. Yalnız mesela devlet şimdi veriyor 6 aydan bir sefer biraz fiyat şey artıyor. Memur maaşı deseydi. Memur maaşı için burada yani İmam Malik, İmam Yusuf birçok asri alimler diyor o da caizdir. Eğer enflasyondan fazla olmasa. Ama enflasyonun altında olsa yani o devlet diğer ulema caiz değildir. Yani ekser ulema cumhur diyor caiz değildir. Tabii bizde İmam Malik, İmam Yusuf bazı asri alimler diyor caizdir çünkü devlet parasının değerini muhafaza ediyor. Benim kanaatime göre de caizdir. Evet. Şimdi bir insan 10.000 lira bir adama veriyor, diyor bir seneye kadar. Bir seneye kadar o 10.000 lira 8.000 liraya düşse, adam mağdur oluyor. Adam diyebilir. Yani eğer yani bir sene sonra paranın değeri ne kadar ise sen o kadar bana fazla vereceksin. Çünkü paranın değerini muhafaza eder. Yani bu caizdir benim kanaatim. Size mevlut تعزيش خود روناندن يعني راستش جالج يا خدي ميت يا مولود يبدا بجابا هر كسيت كي بياهم تعزي جرى كذا سنتين يا رولين ناندخل انا كفيا عادات حرامه بين كتاب الشريعه يدبن مثلا بريجي هبيه يعني millet roja siya yemek yedin milleti davet ediyor yemek yedik. Ve ya mekruhe. Lakin ve urf ve adet insan mecburi bir de harame.
O veki deniz hani bir mevludek mesela navi roy evare yemek ardın ebyaj sadi notu ne harame. Hinki millet be navla em akrabar nabine hevda top tkin em dedin khoyi ta'ziye nada evji başa. Lakin mesela daha insan hardına bağımın dibe valla beşamel pardayne. Ez tane de mayadat kaptım. Bireyimi seçar ham kaptı yamını yuvek hevdayne. Jibuyi be hevd. Baba haram yani. Size a pırsat daviye kurnu kurt. Dibe yek alikaya gede xabke, gedi fakir ben bejin. Parabde, gadajir bistine, dibe khairjir dere ya nave. Çana mesela ana Peygamber'e medbe ev lokma sadakayı kundin en ya bxir kundidin pire kakı. Yani ya çünkü vacibe. Mesela du pire keda sabi. Evlat. Evlat. O hatta fakir bin sakat bin evici vacibe. Bxira vacibiye ciya sünnetiye perbit. Bəli, sizə malat ağasıyla xoşdur. Size dibe mahramın ser zere hne ki yedina birin. Zere yeki bu ne? Aynen mahramın ser birine. O piş demek daveti de zor kurtun da teslimi xodi vekirne. Dibe bir çavaya. Evet, ev qazer ştarabstin. Ev İslamiyete endi xasurite ser çıqa biriben ev qazer ştar dindar ne ştarabkir. Bəli. Dibe hinek alim de ketine size xol ser mesela brasiyon persakinin kurtasi. Azabı kabretine. Dibe size beşli var. İlk bir azabı kabri inkar ki ilk olarak kabri de ev azabı bine. Ev inkara bütün sada hadisi peygamber ev inkara Kur'an'ıcı. النار يعرضون عليه غدوا وعشيا وما تقوم ساعته وآيات كريمة صريحة يعني. سيدا دبي دبانق ده مرة حسابي زير وكتشواي. أنا حسابي زير كزير مثلا نب فايز مثلا دايرة سير زيدا بو أنا دولة دبي زير نكن دولار فلا نكن دولار أمي فرقي بدن أبيا عالم فتوى بدن. بله سيدا ve derece askeriyiz mecbur bukuyum Seyda. De ben abimle 25 yıl önce ev aldım. Ortaklığı babam sağ olduğu sürece benim payımı kiramı babama ver. O vefat ederse payımı anne babamın hayrını verecektim. Ama abim bekarken baba evinde aldın. Tabu da onun adına ne hissemi ne de hakkımı veriyor. Ben de helal etinin başka ne yapayım? Yani şimdi faham kısıdan. دبي جبابي خبز المالي وبري خشان خاني كي كرينه قلت يا حياة كريا من تداي كري بدي دي بابي من بشتي يعني براي بيجي بشتي ميجي خير عامي واحد بي انا طابي ساقط شيء كريه ودبي عرض هذا انا ابصر يعني تابو الشريعه الاسلام ده قيمه تابو رتنا انا كي تابو زفت كر بتابو او ظلمه يعني عيش بازار يعني بازار شابه انا ميرك خانیه خود فروشه و تابو ناقلیبه تری چند سال بری خوی تابوات گولاس خانی نادم و حرامه یعنی بازار صحیح بیکرین ایش بازار yani. بله سید به وقتی که یک قماری بخبتینه کاره پی جامی چیه که نه به پره حرام جامی چی نابه یعنی ریا چیه که بده فقیره بده مدرسه بده لیکن جامی پره حرام چی نابه دولت تدي قماري بريوش قماري يشتين اللي بيانغواني دبي جامي كدولة شركة ملك هارت المش معروف كاره çünkü peri devlet da haram هي وحلال جرب قدرك ev cami perek camiye mesabiya evqa halal hebe merbizana ku be halal çekiriye bu insanı tevb ki çivana maleki da harame tab harame lakin çi misafiriye malavi xorin ki dxi بقدر آوی خونک دخی حلال هبه تبیجی انشالله بیا وجی قسمی حلالت کاری نانی بخی. بله. سید به هنک ملهنه ده حقی یهودی خریستیان tam bilgiğini aldın kadın ve içi. De bir gelo kanın pe olmuş nekim. Valla ku bilgi yani wan ev kana hinki hene hatta hinki van malı komünist, sosyalist. دبي پیغمبر گفته من قال لا اله الا الله دخل الجنه طب لا اله محمد رسول الله شيء اما خذ بان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اي كافر من اهل الكتاب Hristiyan Yahudi o müşrika dâgire cehenneme dan ve ebedi cehenneme dan. Ayet Kur'an yani. Böyle. Sen diyor ki benim 6 çeyrek altınım var. Üzerinde yıl geçmemiş. Onları satıp bir bilezik almak istiyorum. Zekatı var mı? Şimdi zekat devam eder. Sen bilezik alırsan... Bu 6 çeyreğine kaç gram ediyor ki? 85 grama yetişse
Yani zekat devam ediyor. Acaba çeyrek kaç Sen gram? mesela o çeyrekle ticari bir ne alsan o sene devam ediyor. Yani 85 grama yetişirse zekat o zaman zekat vermek düşüyor, zorunda. evet. Bir de şeyde o zamandan itibaren sayılır Seyda. Nisap. Nisab yani ne Yani zaman? Ne zaman 85 oldu. gram oluyor, oradan biraz sene başlıyor. Ondan sonra bir seneye kadar. Evet. Nazar boncuğu haram ama annem takıyor. Cevabı biraz Kurdi be Seyda Bey. Yani nazar boncuğu ev morika kuzbu nazar peygamberin men allaka temimeten fakat eşrek. Yeki van temime boncuk moriki taklip ke beyan nazar muhafazet ke ev şirket ke. Yani ek nazar merm muhafazet ke Xudaya. O duayı nazar morik boşe. Morik kebir ki çimer Seyda hene kabari divakhani khoy mesela seri hasti kuçki. Seri kuçka seri keran zam qoloza beraden govan nazar muhafazet tabii ki cahilti yani. Bale. Seyda Bey Şafii mi? قالوا از كفارتي يمين اخوه بشم افغانستان دبي انا hayır kefareti yemini şutçe heye mesela de fakire terip ki bir de fakire sine Afganistan skipari bas pine Afganistan kefareti yemini kaç şeydir böyle Sedat Bey kaynanan promosyon almak istemedi. Evet. Ama biz almasını istedik. Evet. Aldı, kapılarımızı değiştirdik. Kaynanam her gün diyor keşke almasaydı. Günahı çok mu? Öyle ikisi de günahkar oluyorlar. Kaynanası almamış o faizi faizçilere bırakmış. Günahkar oluyor. Siz de gitmişsin almışsın kendileri için kapı yapmışsın. Siz de günahkar oluyor. O kapı haram. O para miktarınca çıkaracaklar. Evet çıkarmaları lazım. Diğer seyirci soru devam ediyor. Diyor eşim hangi işe giriyor işi ters gidiyor. Nereye başvurursa olmuyor. Listeye giriyor tam olacak yine olmuyor. Onun için eşim üzülüyor diyor bir duası var mı senin? Günde 500 defa hasbinallah ve ni'mel vekil değilsin. Allah bana kafidir. En vekillerin en iyisidir. Çokça bu zikri çeksin inşallah işi rast gelir. İnşallah. Sedat Bey نجيمن شيكي برنزيد هي. وقت اللي ميجي التحاب جيتي دبي قالوا يا الميجي زرار هيتونه. İzrar nake vakti daimi ve zrar nake vakti ki zani bir şekilde iltihab ne abu yavi gari nege khudreji ki gari çar merkezi rune yani. Size Türkçe demiş cevaplandırın. Bir bayan kaşları ince ise kalıcı makyaj ile kaşlarını boyatsa caiz mi? Kaşları nasıl boyatacak? Demek kaşları incedir. Biraz büyütüyor mu acaba boya? Tam kalıcı boya. Yani boya ile eğer Sürekli şimdi kalıyor. görmek için bir faydası varsa caizdir. Yani boyamayla için kaşlar eğer siyah olmasa görmeye yani güneşte biraz zarar oluyor. Onun için bir faydası olursa iyidir. Bir şey olmaz. Yani boya su mu kaçırmasa da o sıkıntı Yani olmaz. eğer suyu kaçırmazsa abdest kabul olmaz, cenabet kalkmaz. O caiz değil o zaman. Yani mesela renkle eğer o boya rengi olsa olur ama mesela perde olsa Yani şeyler su altına üzerine perde gitmesi. olsa siyemana olmaz o haramdır, caiz değildir. Seyde diyor bir kadın tek başına ömreye gidebilir mi? İlla ki bir erkekle mi gitmesi gerekiyor? İlla bir yani mahremi onunla beraber olması şarttır. Bazı alimler eğer büyük bir kalabalık bir kadın cemaati olsa gidip gelinceye kadar emniyette olsalar fetva vermişler. Yani bu bir kalabalık bir Kalabalık olsa emniyet varsa bazıları demiş. yani mezhebi İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik fetva vermişler. Dibe başkası yerine hacca gidilebilir mi? Bedel Şimdi hac. başka eğer o adam kendini için hac yapmışsa, o başka şahs ya ölmüşse ya felç olsa yola çıkamazsa onun yerine çıkabilir. İmam-ı Hanifi'ye göre illa o adam ölmesi lazım. Hayatta Sağken olduğu olmaz. müddetçe onun için gidemez. Ama mesela İmam-ı Şafii de hayatta da olsa eğer felç olsa gidemezse onun yerine başka şahs gidebilir. Size diyor ben Erzurum'dan Ramazan Taş. Seydam'a sorar mısın hocama? Kripto para halal mı haram mı? Kripto? Kripto para ne ya? Kripto önceden bir süreli bu haramdır. Bak kripto görünmüyor. Kripto elde edilmiyor. Peygamberimiz diyor eğer bir mali alsanız devir edin. Devir etmeden yani siz kabz etmeden
o mali satmaya. Kulüptür ne görünür, ne kabze edilir. O şimdi çok insanlar bana telefon ediyorlar. Ben kulüptürünü almışım, bilmiyorum ne kadar borç altına girmişim. Ben bankada bu sefer para alsam olur mu? Olmaz. Yani şu anda daha net değil durumu. Yani bu şeylerin bir oyunudur. Yani bu gayrimüslimlerin oyunudur. Milleti teşvik ediyorlar. Önce dediler 1 milyon kaç trilyon olmuş. Millet hep mallarını oraya koyuyor. Bir seferde düşürüyorlar. Para hep onlar. Hadise şu anda miras ve mülk olmadığı için caiz değil. Tabii. Sedat diyor altın bozma işlemlerinde elden nakit para almayıp hesaba atmak caiz midir? Mesela parayı gidiyorum altını bozuyorum. Adam da bana hesabın parasını hemen atıyor. Onun hesabını alsa bir şey olmaz. Yani alimler diyor eğer bir insan mesela burada İstanbul'a mesela şey ediyor. Altın alıyor, parayı postaya atıyor. Orada da o da altını mesela şeye atsa yani posta yani... O altın direkt veriyorsa da parayı onun hesabına atıyor. Elden vermiyor parayı. Şimdi mesela diyor eğer mesela altını gittin bozulsa sen altıncısın. Ben altını geldim sana verdin. Sen de bana 100 lira hemen hesabıma attın. Evet. Elden vermiyorsun bana. Şimdi eğer bankada onun hesabı varsa hemen onun hesabına girse bir şey olmaz. Hemen geçiyor Sedat. Alimler fetva veriyor. Sedat diyor mumlu, pastalı doğum günü kutlamak haram mıdır? Haramdır. Şimdi Hristiyanların adetidir. Şimdi mesela doğum günü tekbirlerle, salavatlarla, güzel elbiseli giymeyle, yemek vermeyle olur. Böyle. Ama mum o gayri İslami şeyleri yapmak caiz değildir. Seyda dibim kurban ki gotiye meşer zekin jibo ku nezre adağı yalnız dibi o pezam megerti teriyavi tune. Teriyavi çavatırın zanı. Ana zani kurbada idi ayrıya. Ne ve nezre? Eri iza nezre o ki net yaka sakat için nezre ki tevi bir israr nakani. Çünkü ne kurbana idi ev yani merv hediyes Xuda rat ki. Gere sakat nime kor nime nahoş lakin mesela men nezre bezi ab hayvan ki onun serce ki mi çoğu sakat. Ne şartı ku şartı kurbana id dedi. Kurbana id ne vasfana la ne şart. Ne şart. Şimdi bir yek meleki tayna da keveci ki malaji o memur civarına. Pirekavi bir ternayım hükmü çiye. Ana pirek mesela İmam Ahmed da pirek beri meri xra şart bike. Estar sevicim lakin ecvi şehri naçimci şehri dini İmam Ahmed de be şartı ver cide. Vakti merik her kara pirek xubda berdan. Ama mesela İmam Şafii'de van İmam Edin de be evtine mecbur pirek meri xra her. Böyle. Başka raytine be. Seyda diyor ki gelin kayınbabasının altın temizlerken nikaha düşer mi? Böyle bir şey var mı? Nikah düşmez. İmam-ı Hanifi mezhebinde bazı şeyler var ama cumhure göre nikah düşmez. Bir şey yoktur. Evet. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Kazaya kalan namazlar, Ramazan oruçları Şafiilerde üzerinde bir geçerse fidye gerekiyor. Bildiğim kadarıyla aynı durum Hanifiler için de geçerlidir. Sorusu anlaşılmadı. Ne demek Şimdi istiyor? Hanifilerde fidye yoktur. Bir insan oruç kazası varsa kaç senede gitse kefaret yoktur. İmam Malik'te de yok. Lakin İmam Şafii, İmam Ahmed ve Hanbel'de vardır. Hatta Yusuf Karadavi asri alimlerdendir. Diyor kefaret vermese güçlü bir delil yoktur. Sedat Bey, saç boyatmak nasıldır? Saç boyatma eğer siyah boyayla ise İmam Şafii diyor haramdır. Ama mesela bütün imamlar diyor mekruhdur eğer perde olmasa saç üzerine. Hatta İmam-ı Şafii mezhebinde İmam-ı Gazali, İmam-ı Nevevi de diyor mekruhdur, haram değildir eğer siyahla olsa. Ama mesela sarı o kırmızı olsa sünnettir yani. Seydan diyor 14 sene kocası terk etmiş bir bayan boşanmamış. Bu kadın kocasına boşabilir mi? Kocasıyla iletişim kurulamıyor, yani ona ulaşılmıyor. Evet. 3 çocuğu var, bakmıyor. Geçimleriyle hiç alakadar olmuyor. Yani çocuklarını, eşini bırakıp gitmiş, bu bayanın durumu nedir? Şimdi bir kadın, kocası onu terk etmişse, gitmişse, onların nefakası bırakmamışsa bir hafta içinde boşanma hakkı vardır. Kendini kocasından boşayabilir, evlenebilir yani addeti bittikten sonra. Böyle.
سيدي بي بيرك جبوب كب حملة بيه رمضان روجي نقرتيه لسه 10 سال درباس بيه قالوا يشابك Yani 10 sal derbas. O tembelliği ne normal ne saate الجيدة بيه الجيدة بيه evet 10 sal evet roja kesin qazabke والجوري إمام الشافعي إمام أحمد evet الجوري her روز ki fidye bede o 10 sal zil evet 10 jar tekrar be o fidye. بله سيدي بي كالكي مجبوك وان تشكي متورنيوي القرآن بخوين بيج مريا سنين بخوين قاعد خوينن او براد دوان دبي شويه جبو علماندني يعني جبو او كي باش يعني تشويق وان بخوني وابكسر ناك. بله السلام عليكم سيدام يك كندي شغل عقاسين يبلر مي عقيقة قد يخوي عقيقة وقت النزر نيمه كاربخو يعني تا قربان كاربخو عقيش كاربخو بشرط كنا نزر بس سنت به. Abdestsiz elbiseyle abdest alıp sonra temiz elbise giyip namaz kılarak kabul olur mu? Çoğu famne ki. Qecili haramın. Ders meclis de acili temiz hol kalın meclis de çoğu. Ziraatına. Dibenu. Ziraatına. Seydam gelinin haram olduğunu gelirinin galiba gelir gotiye. Haram olduğu bildiğimiz bir eve misafir olarak gidip orada bir şey yemek caiz midir? Yani geliri haram. Haramdır. He. Gelir haram olsa bir insanın evine giden yani o geliri haram olan insanın evine giderse yediği kadar eğer bilse onun malında halal varsa yiyebilir. Ama hiç halal olmasa yiyemez. Evet. Debe bavemin pir deravat ke ahlakı ji xarabe debe em çava bikin. Dua bikin ve xudi ıslah bikin. Bele. Debe cami ku tid sıkıntıyı sorunu yutun psikolojik yutun ji betonu hatine çekirin. Debe kame xara ke emişna cami kidna çekin daha hoş. Çava İsraf cami kuttan gibi. Ne tenge? Sıkıntılı be. Blan kan xara ki ne sabe cami tire ibadet rauk ve ana ahir zamanda Peygamberi medve cami per süsli. Tezinli çedibin ve ibadet yani ana pere kudun camiye nivi pereyle suksiyirse. Ha, ne dürüst. Yani evya ne dürüst? Hayır cenayet. Mesela insan bir trilyonerdin camiye vallahi perevi pereyle suksi şer'an susa camiye mekruhe. Çünkü mekruji hayır cenayet. Bale. Sede be seri berva vekribe. Mere kare Kur'an'ı bixwîne. Li malê jinek te neye? Kare bixwîne hiç kinabe. Yani tabii adab-ı Kur'an yani. Adab merib sergirti be xusem pirek. O mesela cilevi tesettürlü be evya edeben. Mesela Kur'an jinavu kamer berjir nime berjor be. Bana adabın. Lakin vakti muhalife adabı haram nine yani. Bale sede be pirek 10 sal berê ji ber ku doğum kiriye yani velediye rojî negirtiye piştî wê pazar rojî ketiye dî devam kiriye çîkavê li serî divê 10 sal bir ama divê serî salkî derbas biye ha salkî derbas biye rojî ha qeza kiriye salkî divê acaba kefaret heye ana yanna ana ku salkî derbas û hemle be ya şîr be sabiye şîr be devam ke bir şey şîr de yani wê çaxê ew tune kefaretine bir roja qeza سد به 16 سال بره من بازنه خود دا خسیا خواه daha onadın min kaçı bıkım حرام جواناتي روجا قيامتي بقركام كي تيجوان بستري جاي حقيقة تنقاط بستري هناك تفاشما تماشاواني مساجي خو بالدنگ داوي جن yastıkın sida dengici emnikanı vekim bira beneviskayı bir şey. Benim ablam hamileyken Ramazan orucunu tutmadı. Aradan 2 yıl geçti daha da tutmamış. Şu anda emziriyor tutması kefareti versek olur mu? Şimdi illa orucunu kaza etmesi lazımdır. Eğer iyileşirse orucunu kaza ettikten sonra mazeretsiz eğer kaza etmemişse sene üzerine geçmişse fidye vermesi lazım. Ama mesela mazereti devam etmişse fidye lazım değil. İlla tutması lazım orucu değil mi? Tutmak şart. Sıhhati yerindeyse. Mesela eğer gücü yetiyorsa. Dibese zlamemin promosyonu girdi. Bremen heye yani burayı heye xwaze bizewce o durma çike bazı bir tane şu durma demek kıyfakire.
دبي قالوا كاره بدك أنا إنسان بزوجة أو نكاره بزوجة مستحقي زكاته. إذا براماسون جوك زكاته كاره بده بوراي خو. مثلا براي به كاره بده براي خو. لكن باب و كر و جير و جوري خو نكاره بده. Mesela annemin kızı 3 günlüktü. Annem kaynının çocuğuna süt verdi. Evet. Kaynımın çocuğu 4 aylıktı. Annemin şahidi yok. Abdest kırılır mı? Yani ana diyor ben vermişim. Demek diyor ki öyle olmadı mesela. Yani eğer demişse ben vermişim mesela 5 sefer vermişim. O kadın değilse şahitliği kabuldür. Size pırsa daviye. Diyor ki ben Ankara'dan yazıyorum. Ben zakatımı benden ayrı olan çocuklarıma verebilir miyim? Şimdi bu bütün mezheplerde veremez. Bir baba çocuğuna, bir çocuk babasına zakatı veremez. Ama İmam-ı Şafii mezhebinde diyor bir adam çocuğu sakat olmasa, hasta olmasa, babasına ayrı olsa, o çalışsa çalışmasıyla idaresini yapamazsa diyor verebilir. İmam-ı Şafii fetvayı vermiş. Çünkü diyor onun nafakası baba üzerine lazım değildir, verebilir. Ama bütün cumhur diyor veremez yani. Böyle. Mesela bu izleyicimiz ikinci sorusu da diyor ki kaza namazım olup olmadığını bilmiyorum. Farz namazdan sonra sünnet mi kılsam yoksa farz mı kılsam hangisi daha iyidir? Şimdi farzlar kılsa o yani bir kanaata gelse ki farzlarım yani kazalarım kesinlikle bitmiş daha iyidir. Eğer kazaları olmasa zaten o namaz sünnet yerine geçer. Şimdi Malatya hava arkadaşlar az inşallah. İnşallah. تماشاوان هجا براستی ماتن دایا برنامه خاله بله پرسیوی که هاتنه پرسادن بسیار پرسیوی ما که برسوانه دا ان شاء الله هفته ولی جاره کدی پرسی خب پرسن که دم هبه می پرسیوی برسوان بدن حتی هفته کدی نبیند خیلی خوشیده مو خدس به رب العالمین خدای تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.